Ek klim vir 'n treinrit wat my glo my lewe gaan weerspieël. Klomp stasies op my pad. Sommige mooier as ander, maar elk uniek. En dan die moerkoffie, die lewe se vernis, rond, vol, geurig en vol smaak, ryk en lekker. Drink hom slukkie vir slukkie, geniet hom. Laat hy oor die tong rol, want by jou stasie is die rit verby. Die rit weet te flits van die geheue. Jy's my ou vriend, hoe lyk dinge daar? Hey man, vrydagoggend en vanoggend weer die Moerkoffie Express van 8 tot 10 hier op Radio Suid-Afrika. Ek sit hier in die ateljee sommer vroegoggend. Ek pak so 'n paar gedagtes uit wat my opgevang in die afgelope week. Een ding wat 'n ou nie kan miskyk nie is hierdie sogenaamde oorlog. Dit nou Amerika daar teen Iran. So 'n paar maande terug het ons gesien, voordat hierdie oorlog begin het lyk vir my, hulle dink hierdie oorlog was 'n goed genoeg inoefening om met 'n land soos Iran te gaan moeilikheid soek. 'n land met meer as 90 miljoen mense en van die mees onherbergstaamste areas, waar jy nie eers met 'n Land Rover, never mind nog 'n Unimog gaan regkom nie. En toe het Trump met groot bravade hierdie sogenaamde oorlogie, aanval, penetrasie, ek dink hy sal meer daarvan nou, penetrasie van Venezuela het toe basies plaasgevind. Ek dink dit was 'n inoefening, want hy het die volgende te sê gehad oor dit met groot bravade aangekondig. Late last night and early today, at my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. Overwhelming American military power, air, land, and sea, was used to launch a spectacular assault, and it was an assault like people have not seen since World War II. This was one of the most stunning, effective, and powerful displays of American military might and competence in American history. And if you think about it, we've done some other good ones, like the obliteration and decimation of the Iran nuclear sites just recently. Extraordinary, fantastic. Gebruik met Amerika se groot weermag. Ons weet hulle het 'n groot weermag, hulle spandeer biljoene rande, dollars, jaarliks. Maar hy het ook aansienlik gekrimp. Daai ou oom wat so by die jagveld gesit het, wat nie self kon uitkom by hom nie, hy het so 'n ouetjie gehad saam met hom wat hom uithaal wanneer hy hom nodig het. En toe een oggend daar in die bosveld, is dit ysig koud. Toe sê die ouetjie vir die oom, "Oubie, ek kry hom nie." Toe sê hy, "Kyk weer jou donder, jy het hom laas gehad." Anyway, die Amerikaanse vermoë het ook baie gekrimp die afgelope paar jaar. Wonder hoekom? Hulle kon op 'n kol blykbaar iets soos 800,000 troepe, boots on the ground, kon hulle instoot. Deesdae volgens diegene wat weet, is dit blykbaar nie eers 150,000 nie. Hulle moet nou basies kinders oproep, soos in Vietnam, jong seuns, om hierdie oorlog te gaan beklei. Trump homself, natuurlik 'n ou draft dodger, soos hulle sê in Amerika, hy was nog nie 'n dag in die gewapende magte enige plek nie. Only a draft-dodging coward would think that this is the right way to engage in a war. I can tell you this,
It's a whole lot easier to cover your eyes and order other Americans to sacrifice their children and sacrifice themselves if you don't have to do any of the sacrificing yourself. It's easier to send other people's children to fight in a war if you know your own children are cozy in a penthouse suite somewhere. What are you hiding? What are you hiding, Mr. President? We already know you're incompetent. What else are you hiding? Ou sagte handjies. Maar hy is die grootste ou wat wil, as het kom by oorlog maak, hy weet alles van oorlog. Dat jy so dink aan hy ou gesegde, jy weet, skoenmaker, hou jou by jou lees. So, hy het toe besluit, hy val vir Iran binne. En nou, al sy supporters, sy ondersteuners, gou Trump, gou Donald kan net nie iets verkeerd doen nie. Hy is mos die sakeman, die entrepreneur, wat nog nooit ook belasting blykbaar betaal het nie. Maar sy fanbase is nou, lyk my, bietjie besig om te krimp, weer soos hy oom in die Bosveld. Hy krimp, die dinge begin afkoel, het begin koud raak vir hom, daar in die Withuis. En hy omring homself met al die sogenaamde kundiges, wat die werklike experts, die ouens wat weet, elke nou en dan ontbloot, en sê, dis nie so nie. Wat het Donald altyd gesê, alles wat hy nie van like, fake news. So nou begin hy die grootste fabriek van fake news raak. Maar hy fanbase is besig om te krimp. Hy was nou die dag op sy voorstoep, ek dink is so 2-3 weke terug, was hy 'n klein, wat ons hier sal beskou as 'n tussenverkiesing. En raai wat? Hulle het dit los hande, die Republikeine, op sy voorstoep verloor. So sy fanbase begin ook nou vir hom die moerende raak. Die moerkoffie in, want wêreldwyd, die ekonomie, tot in Amerika, the greatest country in the world, moet nie daai vergeet nie, gaan pryse op. Het styg soos hy kook, hier laatmiddag, op die Karoo'se vlaktes. So almal begin nou vir hom die bliksem in raak, maar daar is nog steeds ouens hier in Suid-Afrika, ene meneer Kleinhans, hy praat met soveel selfvertroue van Donald Trump, en mense moet toch nie verkeerd verstaan nie, die Don is besig met groot werk hier, hy is besig om geskiedenis te maak. We have regime change, but we didn't do this for regime change. We did it for the fact, and my view was very simple. I saw somebody said, he doesn't have a plan. I have the best plan of all, but I'm not going to tell you what my plan is. You know, they want me to say, here's my plan. We're going to attack at 9:47 in the morning, and then we're going to do this, and then we're going to... And if you don't do that, they say, I have a plan. These people know what the plan is. Everybody here knows what the plan is. Wie wat dink ek? Maar dis maar net ek. Ek dink Donald Trump oor 5 jaar van nou af, die naam Trump gaan 'n vloekwoord wees. En mense gaan nie daarvan hou as jy dit aan tafel gebruik nie. Kyk jy na enige Withuis perskonferensies, verklaringe, of wat hulle dit ook al noem, waar Trump gepeper word met vrae, is dit net opvallend, hierdie man se selfvoldaanheid. Hy is die greatest leader, he's the peacemaker, he's the deal maker, he's this, he's that. Ek meen, daai videoklip oor die Nobel Vredesprys, wat by the way, ons eie Madiba en F.W. de Klerk eens op 'n tyd gedeel het, kan jy het oor vertel. Donald het sy oog op daai ene, nog steeds dink ek. I've ended 8 wars. Nobody's ever done it. The person who won the Nobel Prize came to me and said, you deserve the Nobel Prize. She announced that when they announced, they said, goes to Maria. She's a great person, really a good person. She said, no. This is ridiculous. They gave me the Nobel Prize. President Trump ended 8 wars. I could go over every one of them, including India and Pakistan, where the Prime Minister of Pakistan said, President Trump
saved from 30 to 50 million lives. That makes me much happier than what we're doing right now. Ek dink soos die dinge nou gaan, jy weet, soos goed nou uitspeel, gaan dit nie sommer gebeur nie. Mr. Trump, it's not going to happen. Jy het te veel vure daar in die enginekamer, dink ek. Jy moet eers deel met hulle, binne in jou eie huis, die withuis, wat jy so, die is daar, die hamer inlee en uitbreek en verander, en daai tipe goed, en daai wonderlike gordyne, wat jy koop. So, ja, en dan die een leuen wat net nie wil weggaan nie. En ek weet nie wie dit gesê het nie, of het Hitler was of Stalin of een van daai diktators nie, daai dictators nie. Wie dit gesê het nie, het was gesê, as jy 'n leuen vir lank genoeg vertel, dan gaan mense dit as die waarheid begin, jy weet, aanneem. Hulle gaan sê, ja, dit is waar. En dis hoeveel male al gaan kyk vir jouself, wat ek weet, tot die CIA het 2 jaar terug, en ek dink so onlangs is verlede jaar nog, top secret verslae uitgegee, waarin hulle gesê het dat Iran het absoluut geen vermoë om dit te doen nie. The CIA in the last 20 years has written 2 national intelligence estimates. Now, this is a sense of the entire intelligence community, concluding both times that the Iranians did not have a nuclear weapons program, besides the fact that Ayatollah Khamenei, the late Ayatollah Khamenei, issued a fatwa, a religious decree in 2003, saying that it was a sin to have a nuclear weapons program and that the government was forbidden from doing so. So is die vraag dat, is dit 'n legit vraag om te vraag? Het Donald Trump en baie van hierdie ouens, wat nou so glo dat Iran nuclear weapons het, dat hou terugdink aan Irak, wat ek meen, daar het Ronald Briggs gegaan, en hy 2 maal Irak, voor daai oorlog hier in 2003, het hy Irak toe gegaan, en gesê, hy kan absoluut geen weapons of so-called mass destruction vind nie. Maar hulle moes daar inkom. Hier Donald Trump weer, kyk, jy kan sy goed oor kyk, is basies dieselfde ding, is amper soos Rocky 1 teenoor Rocky 6, die ou narratief bly dieselfde. Is die nuclear weapon, we can't allow them to have a nuclear weapon, dit terwyl Israel van die kant af ingeglip het, en hulle nuclear weapons, en hulle verklaar dit ook nie, hulle sien hulle nie as deel van die nuclear ooreenkoms nie, dis ook al hoeveel male gesê, it's not shit you can make up, is daar vir jou eie oë gaan kyk. So, hierdie ou narratief van dit die heeltyd van, ja, hy trying to declare, to nuclear development. Kyk, hulle het al te veel van hierdie goed. All right, let's get right to it. Do you have nuclear weapons? What was the question? Do you have nuclear weapons? Sorry, I can't hear you. Are you developing nuclear weapons? No, I literally can't hear you. I'm going to another question. Oh, I can hear you now. This interview is over. Sacramento. Bring me Piers Morgan. Die supreme leader, Aladdin. Ja, wat is die ouens se besotheid, hulle besatnis met Iran het basies nuclear weapons. Hulle het basies atoomwapens, atoomkragwapens. Want hulle sê al vir jare, basies wat Aladdin ook hier sê, hulle wil dit net gebruik vir energiedoeleindes. People of Wadaya, I come before you today to tell you that the world shall kneel before our great nation. We are 2 months away from enriching weapons-grade uranium to be used for peaceful purposes.
It will be used only for medical research and clean energy. It will. Ja, daar is bietjie tang in die cheek, nee. So, okay, maar hulle het nog steeds hierdie ding, en dan hierdie ou brekgatgeit van Donald altyd. Jy weet, they've got goggles. Hundreds of people could have been killed. Forget about the equipment. A lot of equipment, nobody cares. Hundreds of people could have been killed because we're flying over daylight. You know, we're the best at the world at night. We have goggles that nobody... We have goggles. I've tried them. They're unbelievable. I see better with the goggles at night than I see without them during daylight. I mean, daylight today, we have a beautiful day. You see just as well with goggles. In many ways, it's enhanced. So we have the best in the world. Amazing, huh? Fantastic. They're the only people in the world that's got these night sights, night goggles. Wat ek moes nou nie vir my vertel, die glo jy dit. Is mos nou 'n bol stront. Wat ek meen, wat jy vir my sê, die ander weermagte in die wêreld, lugmagte en so meer, het die basies soortgelyk of dieselfde tegnologie nie. Rusland vlieg blind. Hulle kan nie in die nag sien as hy pilot in die vliegtuig klim of vlieg hy net. Hy hoop net hy fokkie teen iets vas nie. Dit was 'n rubbish, man. Maar genoeg van Amerika en sy groot sterk man praatjies. Trump het mos gesê, "We've already won the war." The winner, we won. Okay, they are militarily defeated. The only thing they have is the psychology of, oh, we're going to drop a couple of mines in the water, all right? No, we have a concept where we'll charge tolls, okay? I thought you meant us. Your question would have been more accurate if you said us. Go ahead. Maar nou vra ouens vir hom, meneer die president, hoekom? As jy die oorlog gewen het al, maand terug, ek dink hy het iets soos 2 dae na die oorlog begin het hy klaar sommer victory aangekondig. Is julle nog steeds daar? En hy het onder andere gesê, ja, die mense in Iran smeek hulle om hulle te bom. The Iranians and we've had numerous intercepts. Please keep bombing. Bombs that are dropping near their homes. Please keep bombing. Do it. And these are people that are living where the bombs are exploding. And when we leave and we're not hitting those areas, they're saying, please come back, come back, come back. These are the people. I don't know what they do. Kan jy dit glo, wat ek meen? Gaan jy like van as, wat ek meen, die ekonomiese impak, wat eintlik 'n ekonomiese oorlog is, wat deur hierdie hele ding in Iran veroorsaak het. Ook hier in Suid-Afrika begin ouens nou vra en sê, nee man, Donald Trump is absoluut besig om die wêreld in die grond in te hardloop. Kyk wat moet ons vir petrol betaal. Hierdie maand wat kom, gaan ons waarskynlik seker R5 'n liter diesel meer betaal en R3 'n liter petrol. So mense hier begin ook nou gaan so 'n soort van, nou, wat gaan jy nou like as hy as deel van sy oorlog nou begin woonbuurte bom hier in Suid-Afrika? Wat ek meen, jou tuin waarin jy elke Saterdag hard werk en jou vingers stomp werk, kom val sy donde se bomme nou, blaas jou garage op, blaas jou huis op en alles, en dan bel jy vir hulle, hey, gooi nog bomme asseblief, ons is so moeg van die regime hier, gooi net nog bomme, hou aan man. Kak. Pure loutere kak. Stront. So ja, but anyway, hier in Suid-Afrika, man wat my nog steeds beïndruk, net vir sy diplomatiek. Ek dink as jy hierdie ou moet stuur, Iran toe, gaan natuurlik 'n vreeslike groot hoeha en 'n sekere mense in Suid-Afrika veroorsaak. Ons kan hom tot stuur as ambassadeur in Amerika. Ek dink dit gaan 'n beter keuse wees as die knap. Kyk Ernst Roet se onlangse pod oor hoekom hy sê Rolf Meyer behoort nie aangestel te word as ambassadeur in Amerika nie.
En die kort en lang van dit is, Rolf is nie werklik 'n negotiator nie. Hy is nie soos Donald Trump nie, wat die hele tyd 'n deal wil maak nie. So ek sê, Shachum Slanga, my geld's op jou. Gaan jy Amerika toe as ambassadeur, en dan praat jy sens in Trump se kop in, en hulle stel jou aan as die hoofnegotiator vir peace, want almal moet nou peace hê, a piece of the cake. Ons weet mos nou Amerika, hulle kla altyd, ja, hulle word die hele tyd besteel, en hulle is vir jare besteel, totdat die groot Donald Trump aangekom het. Hoe is hulle besteel? Our country was being ripped off on trade, on everything, for many years until I came along. Hulle besteel die hele wêreld al vir jare met hulle papierdollar, die sogenaamde oil dollar. Dan gaan jy en dan gaan praat jy vrede. Maar hier in Suid-Afrika, onthou julle nog hierdie man, Brown Magotsi. Brown moes nou gister weer, of eergister 'n verskyning maak voor die Mshlanga kommissie. En toe daag hy daarop met sy regspan. En raai wat? Hulle wil papiertjies indien. Hulle soek nie meer vir advokaat Shackleton om enigsins iets verder vir Brian te vra nie. Met ander woorde, in my best English, Shackleton, he must be recused from the Mshlanga Commissie, spesiaal vir Brian. En Judge Mshlanga weer eens op sy beste. Chair, we do confirm that there is an intended application for the recusal of Mr. Charles Kassan as lead evidence as evidence leader in relation to the evidence of Mr. Magotsi. I'm not sure if the Commission has already received the supplementary affidavit wherein... Yes, we've received the affidavit, but I don't think we want to go into the content or the detail. Perhaps subject to what you say, the best course to take is for Mr. Magotsi through you to bring a substantive application for the recusal that has been mentioned by Mr. Shackleton. Kyk, jy kan hom enige iets bal. Ek dink hy sou baie goeie batsman ook gemaak het in cricket. Jy kan op die weg penbal, jy kan op die middel penbal, jy kan bal waar jy wil. Hy gaan niet so met die kop. And thank you very much. And who's lead? My apologies. Who is lead counsel? Your worship, lead counsel will be my attorney for the simple reason that my health has taken a bit of a turn. I'm on medication, so it's safer for him to proceed, but we are on the same instruction. Oh, all right. Thank you very much. Good afternoon, Mr. Magotsi. Good afternoon, Commissioners. Thank you very much. You say you would have to seek permission as someone who was a practitioner. I'm referring to me. I assume that the permission you are referring to is seeking permission from the Bar Council as counsel to depose to an affidavit, and you'll correct me if I'm wrong. Well, it's not only the Bar Council, it's also Pabasa, and I need to look and see if I need permission from the Legal Practice Council as well. I genuinely don't know at this stage. If I can respond by 6 May, because I'm going to need, the response will not take long, but obtaining permission to depose to the affidavit and submit it may take long. Yes, may take longer. 6 May. So 6 May would, I think, give me enough time. It will be a week after the affidavit comes in. All right. Which one of those days do you pick, Mr. Schacher? If any at all, but I hope you will pick one. The 15th, Chair. 1-5. Yes, Chair.
The substantive application must be filed by close of business tomorrow, 29 April 2026. En Bob se onkel. So hy sê nie is reg. 12 uur. Ek dink is vandag. Dan die papiertjies ingedien het. The answering affidavit must be filed by 6 May 2026. The replying affidavit must be filed by 9 May 2026. And, oh, I'm so sorry. 11 May 2026. And the hearing of Mr. Mokgotse's testimony will resume on 15 May 2026. And the application for recusal will be heard on the morning of that day. Mr. Mokgotse, you are directed to be here on that day. That is 15 May 2025. 26. One last day, I'll come next day. 2026. You should not have corrected me, Mr. Mokgotse, because then you would simply not have had to come here. It was on the media that I'm not around, so I must quickly say Thank you. Thank you very much to... Maar wat interessant gaan wees is om te sien of dit enige impak gaan hê. Van hoekom? Ons het mos so gesien 'n tyd terug met ook 'n advokaat Baloyi. Sy was mos hoof gewees van wat is dit, die NPA, hier so baie acronyms, die NPA of whatever. En toe dinge vir haar te moeilik raak daar by die Kabinde. Maar daar's mos nog die Kabinde ondersoek ook. Toe gaan sy eenvoudig, nee, ek onttrek nou, is daar raak te vyandig vir my hier. So, Brian Mokgotse probeer dieselfde ding. Chuckleson is te rof met hom, hy is te rof en te hom beskof. So hierdie gaan interessant wees, het gaan baie interessant wees om te sien, wat gaan gebeur aan die einde van die dag. Want my geld nog altyd, is hierdie man, ek sal so hou daarvan om net hier ontmoet, een aand saam met hom 'n lekker choppie te braai, 'n glasie rooiwyn te drink, en 'n bietjie, soos die Engelse sê, I would like to pick his brains. Judge Mhlanga. Op baie ding gaan ek nou 'n moerkoffie vat op Judge Mhlanga. En ek sê vir jou môreoggend op die trein. Cheers, Judge. Groetnis. Die Moerkoffie Express, Saterdag van 8 tot 10. 'n ontbytprogram met 'n verskil. Aktueel, nostalgies met dit sulkie moer. Alwyn met die omgekeerde weer, Mouton. Net hier op Radio Suid-Afrika. Radio South Africa. Your voice. .24/7